apap ave pin pen apran ke dam atuma pan charchim priksek along chikimopon. Charchim priksek along apran ke dam atuma pan APHLC atum chikimodu. KSA inglong pho tumpen charchim priksek along apran ke dam atuma pan chikimodun. Mirdo long pak lapen tumilang so adak tuwar keselampon. Karbi Longri Abirta ke lang arat doan pan kardom pajir iglo kardom. Karbi Longri Abirta ke than pon jia bang nili sami kabin tiron pi non birtang ton ban arjupon iksina. Kedam tang suri hini rapho aningkan pre nipai kre troksi arni bang plike bra isi apap apun ave pin pen karbi etu mapan apran armut pon detlo laso si pre nipai kre troksi arni da chikmo padopon laso chikmo along CM tuluram ronghang MLA dorsing ronghang bidasing ingleng rupsing tiron EM MAC karbilo charlie asong lapen kaprek hampang asong atum chitong dun. Charchim preksek along ajo anarlo keton kelang apan chukidar anghoy pek pon po lapen aningkan ban chikimo ponji apan ningkan isi along lak pho atangka pi pajir pon po pusi CM tuliram ronghang perengke thingno ningje pon hongkram pen Karbi Longri Abirta long kirong pi ane Karbi lo ton mas konsil pen ladak adai ka pina tum phan bang kera isi okchun pran tum apran endera joine nitum lak pho tangka Karbi lo ton mas konsil pen pajir pon halo lapen Karbi lo ton mas konsil pen pining pen hok pon lo lak pho tangka ladak national monday celebration committee tum phan lak pho panong pon po lak pho la tum phan panong pon po la so committee tum si ladak lahai kachikimor ni aphan prisek charchim long adai ka pin bang plikera isi tum phan la so katalonji aphan la so kachikimo so katalonji aphan la so lak photangka thik pon po la pen ke ladak longle kenangya puthakan tum Karbi lo autonomous council pen isi resolution en lo la pen ke clear bang ke ladak kelangwer ji aphan lahaya hemarit kelangwer ji pahino ne de ji aphan Karbi lo autonomous council pen course hini creation kriya lo isi night sugidar day sugidar dak kuri pon ho bangke ladak gate pen chenglok hola da statue pen chenglok akun lim pen chenglok ladak lahaya hem repairing ye phan laka chikimo 17 October chikimo bang be aprang lasuk lahai repairing ye phan Karbi lo autonomous council pen SOP dia tangkap pen thapon po mintu ben sibonai pang chang bosara kumlin hui ka kumlin hoye ke laki pininga abajet long nepon po la pen nepon de pelong te April malom pen April May malom ke chengmon po pre tarik re troksi lakeli tum Karbi khe phan ke isi arni ki ik pus ki hot pon lo lase hala so arni ki ik ke hot pon ka hok pedalam bang ke lake hala so arni ki ik pu ke hot pon ne Karbi lo ka charlia songa hin pe lapan hala so nili Karbi lo ka charlia mefu ke do husin nili si ka declare pon lo je ili tum Karbi khe aphan je ladak charchim prisek along lan armu ki thi bang flikep abad armu ki thi nang ke lake isi itum han arni ki igbenong lo lase kai ekai Karbi khe dutik sining pirthe ritik bang kai ki tatine ponang ne po bang ke niliama si press media along tame kadok electronic media along kadok aveta nili mefu ke do hutsi ka declare polo pupete hoitu nili Karbi lo ka charlia songa mefu la pe nili sarthik ramsale ave posonte hoitu la sobang pini arnieson arni ki ik po bang ilitum hot pon pe da ta thek ba ma thapon pe da ta thek jela swarni ilitum chikeme ponangi po bang ke jat na hala sut nili mefu do ko joine siningje ponong poplo la se soteng pen ilitum kadok ave Karbi arat tanon bang ke cetolo la pen chikemo polo ningdukar ni pukadok ave la ke isialam bang ke ining ki dukang bang puisa isi bang ke isivet ang thek lo la bang ke isi kemesen ang thek lo la se hok pet alam bang la lo hala sut ilitum ma Karbi khe tum pan ke phonang bang ke la ke hele ke ota song DSD la pen ilitum Karbi khe hele ke ota song tum
kache song joine lake Karbi lapen dimasa atum pine ening kache o ining kache so palam kali hele ke ota song atum lasi isialam mangala halo holoda ke cheng bana bangke ili tum Karbi hele ke ota song tum ta ajhak atum kamun thidam ke par 6 thek thea joine lapen ladak char sim lapen prisek piniason army ason arni khaino ke donang lapen lason incident ke donang ke actually bang ke lalo ladak bang ke nilika chinia teng pulong te ladak dilip nunisa dai ave ladak bang ke ilitum da Karbiang long ke do DHD isia group do dak Karbia helicopter song no men chipa chong pen ke do tum hala tum si ke claim kang Tapi ke damtang ningkan suri ini rapo ningkan pen pining ningkan pe sab saya to. Lada ka bangke nitum Karbi lo chani song tumahin meta. Ningkan suri ini rakhe sokse ningkan ise tinpur lo ka paji do. La so di malo ka bangke tachi kimu athaya bangke lada public square la pen rest house pen danglo. Ason da ke lo men hor pen ya kenan so pen tinpur lo hala bangso Ani pidulo aki hai pirina terang tidak no kele misere deng betul pajir dulu. Laso teng pen non birta ke longo bangke laso long ke pudun atuma phana dona raba tum phana hembang atum phana bangke e don pen suri popo ko lak popo suri popo kali lak popo tangka pajir lo kusim itu CM tuliram rong hang hu pen stamele tu kaning gel son ajudullah. Lasi la bangke ni tum hin pen stame choro lo sini tu e putri kang tum bangela hello. Kireng era tuma phana bangke aning insam tahai setahala kithi nang ko kapor people so plan ga chi unang hala so bang ku to khar jong ban insam silang sing tum ne tum pugang tung bang gela hello tum choneng pen stame ne tum kubong wang go pini asam long thedung la puson ka teng kheng la tum lang dam lo kulo tangte dhemaji long son bang trip for independence day ani hala so usumara tum phan adaya be pino sumar mana pranar mude oklang lu song tu son thak si Guwahati rong Sopia long Ganesh Guria long setame Ladakh ta la puson do si hala haya dim long bangke pini Assam government atum pen latum kapang sai ji aphan la solang tum pen hukum pide ra pi bangke pini la hai lam hala solam bangke umat ma la hadak la kachi phudun la so ke claim long kachi phudun man bangke pini kine kang nang la son jela long ke thal so tum tek lo sita pini lo ili tum ke Karbi aphan itu ma Karbi akhe aphan tong Assam government tum na kilang kapang kril mala so question ta ne tu marji memin laben lan cho takalilang pinila so kopia posi la dak CBI inquiry bibeden ma ba NIA pibosi bibeden ma la bang ni tu mela kamang hu do ko la sini tum bang ke pinida so dak men ma si pupilo kirenge ratuma non la solong ke podun la so donara ba pan lak phoki pichot ke hala ki thi dunang ade ratuma bang ke adaya we payment ke je tum bang ke hala tum bang ke aning samselo akar jong ke monong bida aning samselo la ke ini tum Karbi aubi Karbi apik ke chua munit aphan pote itum la so munit ma ke munit puha kune lasi Ladakh munit aphan ke pathia munit lo bolote munit pupune la aphan ke itum ke jontu januar tum si lason ke claim ate munit aphan munit awi ka pebu ke la ke munit kali lasi laso na munit tum aphan si non ta itum ing sai se det pensi piko bolote te laso hi aphan ke ile tum si pangleng thu bom lo busi ma thami me lasi lahai komat ma laso ke claim lo lake komane hi lo bolotang te lake Charchim prik sek along bang prikepre isia tum apran kedam et atum aphan akhar jong chomrong me ke pat dodun long ji aphan APSLC tum pen di furong supi ru Samson Singh ti mir baria thengno along milur kai dun si chikimodun apa pawe pin atum aphan apran karmu et aphuthak sarkar atum aphan kiri patar lipra prabjin pe report palong ji aphan kipu paso nang ji pusi APHLC mai phu ja ai kathar pen pherengke thengno lam ning jepon Pini Oktober kretroksiar ni elitum cema thatu bom aningkan ta non ningkan kretrok dam tang lo la charchim prisek along Karbi ariso okarjang munit atom phan bang prikebra troksi an lapen along kaprekta Karbi atom phan hala bang sohut Karbi det le dimasa ta thilo hala bang sohut tribal atum tribe atum an aphan pithi lo labang su kititang apot ilitum chema thathu bom lo hok lo seta la ka chema tha chot ke ilitum chok chalang athewan la alama bange lele det po ako mo phita
la son ka pa je plang play det nang ji akam ke ilitum claim thek thelang la pen mahu me akam Assam government tum inquiry lo pu sita no anta inquiry report pe klang clean non anta rat atum phan pe klang kle det non anta public domain along pe klang kle det lo la tu pe klang high headed lo ne ko son lo ne seta pe klang kle det lo pe klang det ason te la ka he no akam ka chu claim atum mo phi ke claim high headed je pod la seta pe klang cleara dip thip bom lo te halatum ke claim high bom po la son munit kapiti la pen ke tribe atumang bong kapay si chok kapay si teng akam tribe atumang bong division ke wan lapen ke autonomous state kapay hang high headed akam kapay hang tek headed ya pan amoy kapay bob akam ke claim tribe atumang bong kapay si bohong kapay si teng labang hinupik lo la si nonta tribe atum ang bong yom si pay si bohong bom si chok bom si teng bom pulo te lake ilitum ahutur atum ke kachi hok lo lake ilitum panang perempo nang bong nang dong tip det po la constituency cap anchot kalilo lake constituency cap ke no bang non MOS long che yordun det lo la anchot takalilang halatum nang kambom po ke na alang litum la ke kam la hala ke chetum nang ki lut ke khang un elo pu si alang litum pu ke khang un elo polo te hala cap along le ke do chot ji ka li det pole aku wang tu bompo kep kali la ko an ma do flick kep le do sita alang litum mo ki jut ke cherai det ko ilitum inglong at so tum han ke tribal belt and block pusi reserve sedang silampi turong po non ta reserve pu turong lo ke abinong ke bang phan si ka reserve pinangi non ke tum han nang reserve pi akam nang cheng tang lo che therak me mi akam itum phan mithanga det ka chikim ya phan ot itum han constitution akaprek itum han nang pidet lo la anta ilitum emithanga det anda chikim tek det lo ainge non ko pa chikim tek mu chotji la ka chikim tang ha ru samson singing tiatum bang kikim te kang tang ponta itum ka piru ka pai duk akam si claim bom lo la pen la pai duk ra ka piru tek ya pansi la tribe atuang bom ka pa chipiti ka pa lang un akam claim bom lo la pen la bang so ka lang un non anda do bom lang ilitum la tribe atuang bom ka lang un bangke war nang ji la pen ke ilitum ning sisi do nang ji la pen la government dong ko pia posi la report ka pe klang hai hedet ma pe klang vek nang ji pura ilitum pu nang ji pen papa pe klang vek nang ji la hen lo Charchim Priksek along Apran Kida Matumaphan Karbi Lo Charlie Asong KSA Inglong for Difu District Regional Committee Atumpen Difuru Samson Singh Timir Bari Athengno along Milur Kaidunsi Chikimodun. Kaning kan mga teng pening le thot putstami Karbi Lo Charlie Asong pen halaso 2005 October 17 arni charchim na pen prisek along Oct.17 atum bang kikebra isi apap apuna vipina tumhan apran ke na joini itum ningduk piklo halaso ningduk ke chapaklang asi halaso ningduk chapaklang bang nilitum Karbi Lo Charlie Asong pen tami black day pusi kehok ponlo anpar pen abangke aning kanwang tami Karbi Lo Charlie Asong pen tami laso arni ke nilitum kai ke tami candle nitum kai kita cikai dunbe alaso alang akhar jong chomrong me patudun pa me kai phan aning samjin me patuduni phan alang thong kai kita me nilitum laso candle man kai gwen lapen halaso dihu ili methang det kalilo Karbi lapen di masa tami aprandam lo laso ni sinitum ke hok piposi black day katuk kawe akhar jong halaso aron hut apran kedam katuk kawe tumba sinitum laso ni bangilitum ala akhar jong padudun chomrong me padudun pa mekanang pasa anutin ala so aron hur apran kita matum han Karbi pun di masa kadutin no phasin ni tumala so kichi hur siningang song mate anamani long padudun pa mekai pan sita kita mini tum la so kendal ani kanwang kami la so arni pange kai kan arsi amkhani check de chotho la so lampini kechitong amaya lam আজি আমি কিহৰ কাৰণে ইয়াত আমি গোট হৈ আছোঁ কাৰণ আমি আগত 2017 অক্টোবৰ 2005 দিনা কাৰ্বি আৰু ডিমাচা অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে আৰু এইটো খুব
কাৰণে মানুহৰ 41 জন মানুহৰ প্ৰাণ হৈ আছে এইটো কাৰণে আমি এইটো আজি দিনৰ আজি 2005 এইটো মৰাৰ কাৰণে আমি এইটো কেণ্ডেলাছ হৈ আছোঁ এইটো কাৰণে আমি ইয়াত গোট হৈ আছোঁ আৰু আমি কিহৰ কাৰণে এইটো আমি সদায় কেণ্ডেলাছ কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল সেইটো মৰাৰ মানুহ কাৰণে আমি সেইটো আত্মা শান্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত গোট কৰি আছোঁ গোটেই বছৰ অক্টোবৰ 17 দিনা আমি সদায় কেণ্ডেলাছ কৰিব লাগে এইটো আত্মা শান্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি গোট কৰি আছোঁ মানে ব্লেক ডে বুলি অক্টোবৰ 2005 এইটো কাৰণ কাৰণে আমি এইটো দিনৰ আমি ব্লেক ডে বুলি আমি ভাবি কৰি আছোঁ Lakhasir Kep Amreng constituency ke parlo jiriking deng pen ke hello kilometer krep ho anbak Meghala ahoy lapen Dima House ahoy arong along Mirdo longpak lapen Tumilangso adak tuar ke heno ajok laso hawar arat atum penang an akisung chitong nanglo laso kisung chini si EFCI Evangelical Free Church of India Karbi Anglong Mission Field jiriking deng ahin tawar silam jia phan tangka suripli kep tawar pasilam pon bomlo Pini birta po an sekang ton iklo dome thak me kardom